enti be ka kire mo say anytime bia Empress Gift ebe go beef na ne kunu Hopeson Adorye ebe support ni bia no Empress ebenya tan Empress ho be ye hi eboro so e mama fo be ke mo adwen kire no e fa nsem a Hopeson Adorye be ka kire TikTokers for na say omu e address na yere Empress Gift wo media ne so no abehenya asem no ama esi ade TikTokers for ne buafu omo be clash with Hopeson Adorye en na yere Empress Gifty na omu ebusa Empress week na nke do ma hena etwa o pese wo buki week na Empress wo pese wo buki ana se dai fa ne bia bonse no so no obi aba reply do abono say I back to sender mesme maame e was saman etabechi ultimi nya me foko I Penyah block no best was any dem o be like video no drama but subscribe button so na ba click bell notification icon for latest updates na ba chere wa adwen dia mame e wo comment section mesme so baso no wa shi video mo for so enya bi ahwe it let me just wrap up. Last week, Anna Empress Gift a winning award. Ghana UK Gospel Music Awards. And or winning better than show so. And then obey say kutu say bam. We for this in Libya. We are despite the Libya. And I'm focus we would be. So I can say any for this in Libya. And work as a crown. A ninsan fan or ye in say. And award no de chere. It any on her excellency. Nana Mama Brown. Anna aiding comma. A honor an attack. As about Empress Gift so. As any media and remove the Juma. A moon and run. On to the before ever broom ya. Obodo we ana fe nukunu Hopeson Adorye ezeko ya TikTok live ana so ke bi kan ho ke kan ra ntire Ghana fo no adwuma wo ye ni etimi man that freedom no fanye na dwuma timi ka chen how many times anu hu se meyire airport program na be di na chi how many times this is a program bi a edimu important omo ko awards yibi ni ade ana mekwakoja no na se wanya na ne normal assignment okoye wo mu ye program de na to so no okoye ni ade me ni akire nko evidence this one no ankasa eye ni program ana mekwa ko gina ho no ma e de ma ho de ade ata na chi eti me yire mpie na ma fe ana onam hi ana de ntina wa chesa ni ne kai kan me man that opportunity no wa hu se wa train you ama duma na wo die no wode na ho de ni bibie gina hyemu ama na yeden aye kese sa ene sese dipa ene ni partner ne sa be pepe me so me bowra me politics mu a no so yiti mo be me nka se me kwa ha no aka se o me di wati akọ onye te wo hu se ye political program bi no odi akira a de che se o kwa akoto mu a wa charge agi ni sika a wo kwa akoto oba I can tell you today in Ghana no gospel musician will charge more than Gift to Empress was saying. I know. I can't say Adorye. Obi anyhow. Empress who say oh boy a year say. What to be charge you 120? What to be charge? What you more for say oh madam for no or you 50. So on that. Eti what drew baby as sister what drew. Anna ne lifetime career music you know. The highest Anna Ghana Music Award USA Ediamano Artist of the Year. Or permanent award to be okay. The year 2012 Anna Empress Gospel Artist of the Year. Oba Mrs. is here. I know Gospel Artist of the Year. I know Gospel Album of the Year 2012. Omo mo ajijije yi na no bi anjibi o no bi anjibi e aso waje eti so because adna say ya look eye mu ankasa mu asem otanhunu eni aduro na sene odi wakoma bedi obi anji no ta na nyankopon so be den obeye o eti bede jamia sumdwe ejamu nyina ba ne amika nyina ni say free eneko mo bia anya na adwene say obedi mire atem afa ne ho adi that one I can assure you me da se pa nyankopon nyamisha pa ona bo nyamisha wani ati wani ebi wo ma yemfa ne yere na enumo no ana manfo eka se Empress enye say obi tan o Diama wo Empress Gift who a bad time why ye hi nyina free wukunu Hopeson Adorye nyina free wukunu Empress Gift on se dientia Ghana for ade a wo ye Ghana for asosi usu nyina no
bebre na no wo blame bia fa blame ukunu no ukunu Mr. Adorye ono na ama otan bebrebe aba wo ho enka emre bi atwam uhwire wani monyam ena unya Adorye ware no usa fa anyonyam ni kura biem ena kakra usa benya edin ewo unyum tuo no mu biem because udi adanse say drumre bi na unyum tuo no enko ba bia enti kakra ena usa be fa wani onyam kura biem ubebo ayi watch me enkofo ebeso mu ema wo de enko awde je ho award krampo oji award ni wie ye a wasenka enkofo celebrate you no ena ukunu koka ntokwa ukunu koka agrada ntokwa ena ebibe fore wo enti award no celebration no ebeye areho ma went me celebrate ena enkofo di ukunu ho abufuo ede ko tai agrasko chi because ukunu ena ye sebi nsimhu e Ghana ho ena fenso no the anti-crown nkofo ebuafu ba akonso no say MPP lose election no ena ukotena usa show business so ena wo ye agaga nyankopon adi amaw chese MPP lose ena akobo ose eno no Ghana for omo de hwe okakra no ma ase omo anso mu kese eno mu jaawo enti na bufuo na ehye ho even though not because Ghana for mebru ni buafu amututi aban nti no oman kan hwe enso enne no bebre na asa come back to their senses anu omo ho so omoto aba no enti no obeka ukunu beka MPP asem edidi nkrofo atem ekontokwa wo app isum ne ene ade nyina no nkrofo de ahye omumu ama wo because ukunu no nenam de obeye bia no support no se de oni agrada anya ye na obetra se betru shade na agrada ne ba wo so no the same thing that no uni ukunu ye ba ko nti kofo obufu no wonso automatically wonso na omubu afu enti ahihye omumu o ena wo hwe odi akoma oki magbron so de Ghana ho no de sebi oni kra ombedi because oye national assets whether you like it or yes nkofo dono nipa don ankasa na dofo doso and you ubetimi ade to me say untimi mfa won do to no okwan bia so enti sa kutie ya obebo ye senka na nya woni no a e wo senka ka wanu kura tum omo keka no kura na waka wanu atum na de amo so masa be so si usukura ye sa duabo na I was a would be hunu nkofo na the emotions bi ni ade wo be fro ma me nyankopon eno kwa na me de ya na e bo me kura sa agaga nyankopon ne hwan no enyo nko na sebi wo ma me afi mu a oja wo nyankopon bebre na no o ma me titi wo nyamesum mu e hye o mu me hwe obi video bi sisi na ka woni bibi se kura no ko kokuam na bo mpaye se wonim se utirim fine enya wo ne no a enka kokukom na bo mpaye na we de wabegina bontin na okristo ni di duabo ni samwawo nai samwa hwan na ade ye nyesa okristo ni nyesa na unya wadofo na ben wo no enka no kure ne nkyerɛw sa UTV ho no mo no magbron fi ho no ho yaw no da so hye papa ne tirim enti no omudi ka be yusu Miss G ena Miss G no so opposition hu ye wan control shares bia ne ade ena Ghana for kakra bi omode ejai no ena wo de wo betina show no so na ade ena Empress magazette me na Empress ba ena wo be start be true no na machine enti ni nyina no omaboabo ni nyina no enti na wo mo twe sa no omaboabo ni nyina no sa papa ayi ho no omo yusu na mu yusu wi ambasa dampel because right now so ani wonyam ne ba from a obi an hwe show ni biem omo be dampel markets me kai se queen of shows ne gabe e be kan be ye video bi o se wo betina shows no ofrel e ka kire wo se hwe yie na show na wa betina so no wan hwe yie a e bedroom about the time abi fi on na wo di wani wonyam atwitwi binimu sebi ana wo di atwitwi fom obeka ye yeti media yi so yeti bibia
but why you almost say what the agaga wo de unti jai oh efutuo ansachire nipa just sorry it said the Ghana for drag you no wo ade a wo ye no senka unim se nya woni nipa na enka wo so otedin komo ka na otwe ombejai ba wasa betena ha de adu abone ade oh hwe ye na sa UTV ho no omo yusu ama wo de nya tamfo wo de nya tamfo no wi a enkofo hwe show no omo be ka kofo obi fufura be hye wo na eho na wo be hu enti wo so hwe yi na de wo ye no nye Ebusuafo munti ade. Wa me nye ho hwe. Wa we CD call. Wa we twa video. Wa we share. Wa we ye video. Woni me na wan frɛ me. Wan bi sa me no asem. Na wo twene de man me. Me twene some 55. Me twene 13. Me twene 40. Me twene 15. Hey! Woni say. The entire gift no ho aye time bebree. Me de me hu so wo bo obi din adi natem. And I say, the minim so peshe edito, and not dear. What time what could do and way in America? Gifty peshe di pa. And now what time be brain now watching a man hono. Nikunu ka humbi. Nikunu e ka humbi. Tagana, we were in some tunya menum. Me yes say ya linko to near my bebra ye will nip pedriani few, ye person will live you holy life. But ye her gifty or live a different life. And we nipa won't mean take you away from her. And na ma issues na beba bibemuno. Ye empress na starting ye know. Ye empress. E didn't so be at me feeding. But na mano empress no and will be eliminated. It's also banal baby straight away. Na man carry. But obi abeka sisi. Mua a ya a bibi no wa mo chimba bibi muno. Munchaso. Social media ways of means to get followers or the obenya and create problem and create hatred in many parts. And you're so bad about Ghanaians. Every ukunu. What I say? Because in the first place, ukunu, why not spiritualist? And also a gospel artist. How come say spiritualist, any gospel artist, if my wallet, any possible? It's Nina Kamubi, Nina Dimuti to my. Never did you open a born and run. I say there was one particular debate on our TikTok. Asemba no ono be canal chire Empress Gifty pa. It Empress Gifty do about say on Oshim bi onso chire mu say Empress do about run the massa on forget to go twa chire Empress twa chire na say wo so maame onyame bia wo de ta wachi a e de mesume maame e ma bibia on say ba me ho ban. Hi guys, me pamacho enra nenne amanfo the videos atag me sa me pamacho mama obi amfa video bi antag me bi me pamacho. I don't have answer to anybody and I don't have explanation to anybody and I don't care about any cases because the judgment is for God and I'm holding the spiritual book of law. Yes, me was spiritual book of law. Ebe judge me ni obia. Bia na wo ni pakro no oni spiritual book of law na nyo ono nso ono na kwana ne maame ewu ane maame is powerful. My mom is more powerful than nipa na all cares no. Me maame ewu bi. Me maame kwa do wu ye we saint. Saint Margaret. Me so Saint Margaret nyankopon. All wu no. The spiritual book of law now with the mom in the law book no. And also be judge me no. Imagine some fan says will be crampa tie will be a me busa won so wuntie will be a na. Obi so waka asem enye sa the best thing say you will prove to the whole world they say enye sa and then that Christo kire yen. Empanyefo se yen kanto se na mane nye ho. Bible Christo crampa so will be ya wade a nkafache na ye Christopher kra na ye twi aka no me bebrebe me say enkofoko no me no enkofoko because I'm holding the spiritual law book. I'm holding the spiritual law book. That's why me I don't curse. I don't curse to people. Me will be ya madia. No. Me say I kama because me so ade na nipa ne dia ye me no. E bia ma ye will be su bia me kwara me nkai. And to me, I don't curse.
We are my dear, I don't care. Because be my you will be at the corner, be my you will be me with a fee. I don't care. The judgment is for God. I don't have time for anybody. For the respect of my husband, for the respect of my in-laws, for the respect of my children, I will never ever fight on this app. Ciao. Abusuafo, ma shede tie gift dua body ye pa. Ni video na no odomedome no. Unya time a shede tie ni ye. Kwasi alai be no. Edua bofun be no. Isa wa wo hwe video no. Wa wo share ye. Na aka so bi sheda hwe video. FYP me papa de ya. Bibi jaw. Wa ko tete Psalms na wa tro Psalms da. Bible wa tro bi da. No wa be ti ni nyina de aburu dia. Me hwe kra nya mabufu say wa wo hwe video no. I said TikTok I shared a video. Yeah, yo, the own pen and now pen. And my own book you. FYP men have a control. Me said your own peso be huno. And one hour be huno. I can say wow we video. Yes, yes, I have a video. Video boy cry what time for video. TV shut up and down. Oh, so you feel one for the freezy. Some metete some books in the bomudria. More share ne fine me share it no nyam problem. Na me I should have a Tommy phone so. Me ma modia. So the video have it. Come fast baby. Na amafo bi so ebusa Empress Gifty say, Empress, je bi onya botre. Ye ha week we ma. Na nke de do ma he na etwa week no. But so person o force one beji week ne boss. Kan no kura na kire. O person ye book you for this week. And Saturday, Empress, you book you on Saturday. And Empress Empress Gifty. In Cabo so come on. Said there a year, wama domahine and channel you name me na. Wouldn't prepare home. Abajini bookings now. Afano. Sana a domahine buki bebo summit. Na omuguswa money na ye no wa manenwi omomanwi o predodo ohun prepare hu no e ka hu bi ene wa mane a wanye no o predodo because senka auto bo asema adomahene wie na obebuki ya nka ebi kra omo ntwetwu bebre sa omo anwie domahene ena ayi raf we say dey say omo manwie ohun wa omo anwie omo do dey abekata so ohun aya anya sa ye mpresa media is so pressa obeji wani so raf de ye oba ye enkofo guso e kan pese ye chi no omo ya mo kekana na abo apado de e be wo so wonsai domahene de no so sa mo anwie e na odu de aba beje eyi no nti wasai ade no na e de na sa akakakra na bosumi yikona wiye omo du be wie TikTok de sa na omo tie omo nya twenwa omo du be wie omo du be si na wanya ho to kakra na nim question ba ku bi o hono ma omo pese omo bisa o na aso omo refi bebre na omo kasa na kasa dodo nti omo refi question na ne say omo say oba be ene omo say kra ye nya ya TV oba be host showbiz no ka say ubetne mama unia ba Miss G ne na nim say Miss G okwa akowo na okwa wo ba ye nso ye hu say oye June o'clock. Nti once I wait me ye June o'clock idie. Obetimi aye presenting no. Na ye nyan official announcement say Miss G every ho. Say omo de official na bade a comment section you say mo ma ibi hu. Na said the obeka say oats na mama uni aba ne de. Na uni aba abai no. Ye hwe ni mu say oba beje na konya. Nti say akonya no wagye ma yenhu se wagye na wodi trotro sheti as say wa asa pakan a wagye adam ya wode wo so nse ya ma yenhu why na ne omumfa wo ye preku bosumi mu na omumfa ni nyina nka ho preku nti sa eno nso beka ho a wanhwe a ombesa besosu se wa bagye obi adwuma ho nti eno nso wo ho sa eno no wo ho nti fa ni nyina ka ho preku ma yenhu sa eno fa ka ho no omumfa enka ho ni nyina kakra bi nka ho ma na bosumi we nkwa na wie na omunyaawo ebia na nyame ayi wadom na obi de ne ho aba bagye ntokwa no na afi wanya utie didim na akọ enti yesraw United Showbiz said they will now say obetina mama uni aba Miss G no
na miji waba ye hu se no ho ayede afikra ya aba okwo ba ye or ye ne productions enti da ben na oba be host show no eno na ye pese ye hu bebre na ewo sa question we no mu refi enti no social media for omo twen se miji ba beji na konya da ben na obeji senso no wagye so officially ma ye hu se de wo ba na wo announce ye no ma ye hu se say na konya no ye wo dia na fe yente ase ne ne omo de kakra be ka ho ama wo se bia wagye obi adwuma ai na omo de aka ho ama wo ewo fe ne say ye ekosu ye mu busumi ye mu na odi awie why kokonsanso emu bi ye yo ya enti no Empress ma ye hu eno nso why na opredodo eno ne wa mane yi. Assalamu alaikum enuanom. Yankopon so wie enka obi biara wo hwe me. Ghana ni ba bia ngi ni tu. Mate sese Ghana fo adwa videos ni twagu. Omo se gift Adorye akoka asem bi. Enti omo se omo ne nya adwen na mubuafu. Asama gift Adorye ka yi. Se motena se na se modwene ho kwa akira. Mubehu se eye nokre. Ne nsa na wo mema so no enya background de ni bia. Na entimi so nya background edie ni bia. Egudie papa bi. Ai, Mac Brown. Ono anetimi boni din na se de obesi aboni din no tira otimu se yes din ra na ebodin no. Aso Mac Brown. Gift Adorye wonsa no entimi nya Mac Brown de ni bia enne. Na entimi nya bia so ochena. What you say? For how many years ni na nana Mac Brown onya accident? Check it. From how many years ni na nana Mac Brown onya accident? Wo hia nkwanhia. Enye sika na ode kotoye enye wono ne ko ne kotodwa ni mu bompa yesere nyankopɔ se awurade ma menhia nkwanhia na mensa ho ento chema. For how many years ni nana Mac Brown onya asa nkwanhia no watimi de ne nsa ontimi mpagya a enye wudie ni bia no watimi de ne nsa ontimi mpagya a wanya nkwanhia ne nsa no ɛho aba ɛho ato chema anase ɛho adi dem kakra no watimi de ne nsa na achieve niema bebre wo na brabom onya nkwanhia no na enye ne Mac Brown ya yehuni nkwanhia na chi no Mac Brown watimi achieve niema bebre entimi bisao Gift Adorye wonsa na wutimi pagya kosoro a enye Mac Brown de ni bia na achievement ben na wode enya achievement ben na watimi achieve wa brabom sina se how many years ni Mac Brown nya nkwanhia eniama watimi de sa na nsa na wontimi mpagya no achieve wa brabom no wo ben ho kete ye chemufo a wontimi enya baako e wo life mu na ade akopim se wo bewu ye se obi nyini ya mensere akotia nipa bia se wonyini ya mensere akotia na na Mac Brown wonde okoni kotodwa nim na obo mpaye na okache Awurade se Awurade mani konya nkwanhia na okonya nkwanhia na ono de ne nsa baako na ho aba asem na wo soso wuti wosesi e se de wusi twetwe na Mac Brown a wo sere no sere nyankopon se wo ukohia nkwanhia bi wo wabrabom a wa hwe nyame anya wadoma bi na wo nan mienu ne ebetwitwa Gift Adorye bia na enya Mac Brown na wo sere no na se ye Mac Brown na wo twetwe ne se de ye nyina ye hwe de wo ye na ye hu na kone ko sugu nyankopon so ne sere bone fache wo wi a ko Mac Brown ho ne ko pa ne chew anase FTV afidie na akotena so a wudi sansem hu no sa akotena ho no ma ne sere bone fache because e wiase nsohwe enenam nipa yese due esi ho ena ya haban a esensen so no ye honam nkorabata abiri bia emu bi betimi ate atofam abiri bia emu baako ebetimi ahia nkwanhia abiri bia wo nam hoi wo betimi akohia nkwanhia ye hyehyɛ accident fama nipa baako wo wiase o nipa bebiri na ahia nkwanhia a o madi dem akese ebi mpo nsɔre nti na Mac Brown ye de nyankopon ase se wo nya nkwanhia na ne nsa baako na ate chema na wontimi mfa nye hwe na wo Gift Adorye wonim wahyase na wonim wawieye e wo wiase nti no wo twetwe no wo sere no ye nyina ka che one se nyame nhira wo nyame ma wo kwatente power asase we so na nsɔhwe ne nkwanhia bi nyankopon wode ma wo no omfa de sew ene de fataw na wo mfa ma wotimi di obi nkwanhia wadi obi ya wodie obi ama ne mutimi de sere no
enya ono nko a saa de we ya ye Ghana fo ya ye de so obi ni obi wo problem na se ne ho ba asem pe na che se wo so wo twetwe no na anu ya wo ni agrada enya problem a mo de mo ho fole fom ye mo ho finti wo feel say na na mama brown your classmate a wo be ba be pentokwa bi ne na ko ho ono wankasa o ombie na nu won so so ohun se watena teche mu pe obe walk away onya de obe so se ye hu se Gifty Adorye watimi ahye ntomo fufu akotena ateche mu no de wo ye no ateche mu na watena de wo ye no ateche mu na watena da ben na wo start ye beef for social media na anu ya ni agrada de na so de mu sa no a wo be penipa titiru ni monyamfo na wo ne nakwa ye beef ho ene enya na mama brown wafom kwan why mame wafom kwan wani bring Mac Brown wa to the stand say even the Empress crowd dey aton ho so obi ankasa wetimi akwa yes surgery aye wo se aye wano nyina pese wo look like Mac Brown adan Gifty Adorye dey na wo je free na mama Mac Brown ho Gifty Adorye dey na wo je free na mama Mac Brown ho enka me hu ye wo se wo ye gospel musician gospel artist nanka obi a wo to nnwom eda nyankopon enwum adi anase wo dom wo beto nnwom ahye nkuran ana wo beto nnwom de akyekyere afoforo mo wura ho na makote bia boni bi mu no ende wo te TV so ehuru obi enye wo die ni bia we ye despite die ni bia ese ehia for ma na kyere wo mo despite na wo dan na ani ti wa ikokoti no ono kura wonye saade na wo ye no ono kura wonye saade na wo ye no eye nokre na wo ka ye no sa won san useless ensa na esensa won na wo se ahodi wo mu na any achievement papa bia no entimi nya Mac Brown de ani bia nne entimi nya Mac Brown de ani bia ochena suro nyame wate manyame suro embre wo mu Gifty Adorye manyame suro embre wo mu na obi nim ochena asem obi nim ochena asem adechemu nsam so doso yie pa na sire nyankopon se ensohwe ne nkwanhia bi edi wanim ansa na obewu afiri asase we so no enye de ebedi udem na enye de ebeto wo nipadua ho techema na obehu sede esitie medi nyame jaw ya sister Empress Gifty mame anope obi antagin mame no meti asem kituwa bi ani nuame wo ma no sister hwe se wonim se ne ekoso app iso a omo kato so se enye no kra wo ne Mac Brown issue se wo de ne nsa edi ne ho fewa na wo hwehwe wakoma mpa na wo conscience ani wo kasapa sister hwe ja ekonoma nyankopon na ne wabegyina apono so ye no enkyere Kristo ni Yesu a yedi na chi no Matthew oka kyere yen se se yebebom pai a yenhye yakukuam na yegya otie kukuam mpaibɔ no obe ansan so ahu enti se wabegyina aposo na wo bodua na wo ye saade no enko ba bi o osese mpaibɔ no gira bonti ye dedede kam obi ate ne wo kan wanya mpaibɔ no so akatie enti se wanya so akatie wie nemom esese wo hye wo kukuam na wo su kyerɛ wo nyankopon na Yehowa obeti onu akoko ama sister oh say afi anka wakɔgye award a anka esese wani gimumu no won se wama aprisofo ama why depress insese nka wani gi no mu hwe ukra award awakɔgye na wodi bodua na wodi yi nkrofo we don't do that sister kasabre na esenka wani gi once wa nkrofo sunsum wa de wa beto ha mu a se wo tutu wani mu onyamo ase sister jai yesra wate na wo so ye celebrity ni bi na otutu wani mu onyamo ase oba apa empenifo se wo petu kofa hinchensha obia ensomoda ohu ne wuye eya akoye se wa word kra akɔgye no eni onyam bia ni hu wasafe akofa eya no me di amawo na wodi gira apoiso na wodi bu akutia na wodi yi ehi wo branka ba now you are supposed to be celebrating once obi ansonsum bi ensomo because award na wa once obi ensomo sister yes real ja bibia manyankopo sa wogidi wakoma mse dia wo ye no wadwene mu no enye Mac Brown na wodi na ja yokono manyankopo no obedi wasema ma why penifo se utirimu fan a nti amoa onku dia me wo ma no oh ene dia mafia agrada mafia agrada papa anka de ekosi a obi dwene hu
a wase won nya de onya bi da hey kagrada aka wano atumi se nkuras niema na wo ye kagrada wa ka wano atum enne aboa bi aka wo aboa bi aka aboa bi nanka wo ka wo se hwan kagrada aka wano atum one time a de gina na wuju ho sa au agrasco no pressure kwa ma pressure kwa kwanu kwa ka dem kwa wa no kwaje bank ada o da to dem enye ni so original ho ya di ju hu o di ju hu ne won kira hu na wa se da bia fa kwada ayifu ase ora se eze media nso ebusia enya ya ntokwa obi ase won ti ase obi ase won twema ne yonko obi ase won ti ase ubetuma kire wa adwen amame e wo comment section aha yi Penyah Block Media Accra.